Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ayusi mai le fafonga. O fa malolo ai nei company tele sui officer Silion tanga ngol soifua malolo ina. Itua inga wa miunga tau pulea ai ole tau nuunga o se tau wofonga na faia le matanga wenga. Mamanu malo ai le kon kalate ale ainga o lona to lua na ofo ile fasula lua feta la. Fa mauni mai minister company tele tele no ina tau pulea lan fono le vai sonei. Ma fa mauni ai fa malolo le tu mawul sui officer Sili o tua inga ya ofiai. Malona le ta wina le o lona so tanga le company sa lona lua na ofo na ave iai le ngā wenga. Nisi o tala lo te enel te mai tai sui officer Sili o le vai ngai ngafa ma le fatu peina o ngā wenga whai al mta ngā wenga o le soi fua malo loina. Agnes Stowers, le lipoti le so etrusi fa le loto i fale al mta ngā wenga Sam Fruen. O iei tato kopi o le lipoti. Ise fatal noanga mal te mai tai office Sili lango i lungo le telefoni na ia ta wai. O le mta upu o i limo le pisasi pol komisio tanga te whai ngā wenga le malo. Mo lato suenga. Peitai e le akri ai il mea atoa. O le lipoti le suetu Sili o wha mawina ai le manu malo le company le Transwork Limited i le ngāruenga le sata wofo le toe vali ma whale leia mea vala le whale no whaile au whai ngāruenga. E tolu company na ofo o le ono sulua fe lima se lau tala le East and West Construction fa valua fe tolu se lau le ofo le Transwork Limited, ma le valua fe lua se lau valus fuluta la le ofo ale INF Construction. Peita ita ulumanga o le whaatinonga le ngāruenga le nei, ina ua maua e le ofo na tūlanga lua, fa valua fe tolu se lau ta la le Transwork Limited. Na maita wina ai e le suetusi le mta ngāruenga, fa le tonu ina ua alula na asia singa. Ila na tusi il faton silur soifua malolo ina Dr. Naserio le suluono novema lu olua tasi. Na ia fautua inai, taluai le onga le mta upu ma afianga le sui officer Sili ile tutongina o ngā luenga o ta uailunga. Ua fautua ina le abatu le mta upu le nei il komisio tangata whai ngā luenga le malo e su e atili iai. Fautua ina fo ile Transwork Limited e faa umale ngā luenga faatua ave ai iai le tutongi. O ia fautua ina foi o tupe tutongi umalava e ao o na iloa le so etusi e le tupu ai nei whale tonu. O ngā luenga umala iti pe tele, ale mta ngā luenga e ao o na whaatala noa ma malilia i ail pulenga ma wha amao nia le office Sili au le wha awa wina. Ile, ma ia avesela pata inga le tangata lea o lo of ayan ngā luenga wha le leia le mta ngā luenga le Principal Maintenance Officer, talu, e le i wha amao nia wha atinola na ngā luenga. Ai mole vaenga ale ofiso so etusi loto I fale le meta ngā luenga ia o lato wha mao nia mai isi tupe na tutongi I nisi pisi nisi e ainga iai le ACEO ma niso le au whai ngā luenga. O le company le na ave iai le whainga o le ngā luenga Transwork I sa ilinga le so etusi e wha ape o le tau ainga o le sui officer Sili o ta ue lunga polo na father-in-law. Wa te talai nei le awa noa mo whai whatoanga malawa I le motu I Savai. E awa iana il whaalau loa ino le ta iala mo le lumana I manuia o Samoa I leisi 5 tausanga ua savalia nei. O le porkala me whaapitoa le e whaia I le apita I sa le lolonga. I le se fulu le tae o le asofroile nei ua whaatasi atu iai. Mata I tai o le malo e au fiai lana fionga il palemia. Fia mena o mi mata a whama minister kapeneta, pei tai. E se whatal noanga mal whailau tusi a wao le asosio whai whaatoanga a Savai, le sunga tia tau loa na ia sao no le maio I o vaenga wa tu vai I aile au whai whaatoanga, e whaafai ngofia I foi o nei loa mana o ngai a tina e I tu es Sene. Tūrangalo e le asosi Savai nei ua vai vaenga I topu pei o le livestock, o le crops, malfish, tofu ma vaenga I topu, ina ia anga I tomu I lava ia le whaifatoanga pobi I le vaenga le livestock, ia alu le vaenga la auto, le talo ma le ava, ia I le vaenga le crops, tape ngā foi le ofisio foi ngā whai. E whai e foi la ma le fono le e fio mai le fio mai asu au, o le vaenga le fama plus, e whaamal manama au mai e se psuson, ia mo le whaakileinga o le megoko I le apa, o la umakana le marketi I Australia, mo le tatou apa. O le whelo inga le asoforai le nei au whai whaatoanga I le apita holi sa le lolonga ma le malo.
Pe on sao nol fai lau tusi e aunga whaatasi lava ia maua se taiala mō le lumana i manuia o fai whaatoanga uma o Samoa. O lo o tā maulava le minister o whaamsinonga, le fionga matamua wasati pulu whana ilana whaatatau na tusi atua le presidente o whaamsinonga o whanua masuafa, e tolo po ngā lue ngal whaamsinonga o whanua masuafa, se ia se taimi fua e suesu e ngal komiti wha palemene, o lo o whai e tula whono e tolu na pāsia o whaamsinonga o whanua masuafa lua o. Ile tali muli atua le fionga le minister ia matamua ilana tusi o le lua valu o Februari, na maua ai le tātou kopi, o ta ua tuai ile pristene, o le malosi anga o le whaamsinonga o whanua masuafa, e o lava le tūlanga o iaiana whaamasino, e le o mautinoa. Talu le esenga o tula whono e tolu lua o neana saini e le au le malo. O le taliato le minister ile tusi le pristene o le whaamsinonga o whanua masuafa pule ai atila lo pati, o le asolua whao Februari na li patia ia tātou tala utuanai o ta ua tuai le pristene ile minister le tapena o le whaamsinonga o whanua masuafa e a mata na ngālue ngai le masina le nei o mati. Ma ia whaamanatu atu le minister le tāu o le esenga o pulenga o le whainga malo o malato mtawhai o ye le whea iai peitai. O le tali a le fionga matamua e le alanga tatau o na whaia ni whaamasinonga whanua masuafa ai o whaatali ai le taunu unga o le suesuenga o tā uailunga. Ma whaamanatu atu le minister i le presidente o le aunga tonu lava o le suesuenga o whaia e le komiti whaapalemene vā ili po whea tonu kopi sao o na iai esenga. Mai na o le palemene lava fo e toe va ai iana ngā ruenga na whai ma tonga fiti se whaale tonu iana tu la fono. I le tusi lava le minister le fionga matamua i le presidente o ta o tua e te tau foi ona tangai i le atunu lau tele mania fianga o lato mta upu tau whanua masuafa e ta ua i lava le whaatali sa ima wal tula fono sa o na pasi al palemene ya te sema malima ta ita ina iloa sa isi la asanga na te whaia whaatasiai malakapeneta ai o le mta ngā luenga. Ina ia ama isea le mautonu ma ia whaamanino mta upu le nei na whaamana tuatua i le fionga le minister ila na tusi o le aso sulvalo Februari lua Mō mata upu uma o whaamawina mo le masina o Februari mamati lua i le whaamsinonga o whanua masuafa e tolo po. Mai o le aia longo fo i le office siri lango ma le au whainga ruenga i le asanga wo o iai nei mta upu. Taluai le o iai se vaa leo le ngata i whale a Samoa o iai nei. O lo whaawa i peo na mata i tū mai e vaa o le ngata i whale le malo Amerika le kara Tulimatala lua o tasi ma le Joseph Karasa tasi lua ono. E peo na moli mawina i tono le masina atoa lavo Februari a wale puipuinga o Samoa ma na langa o le ngata i whale. I se whamtulanga tustusi o ta waile apa mai o le Tulimatala ma le Joseph ma ana malini e mata i tūni ngā o iuinga whaasoli tu la fono e le o ilo atu e pei oni whaangotanga a o to e se aile wa o le nā whanua lua le ngata i whale o Samoa. I whamaumaunga le fōu whapaanga le nei le pulenga o wa o ngata i whale Amerika ma le malo o Samoa. I pei fo i o nā whea i taulanga wa aia pia e le Walnut ma le Joseph ma ngā lulu e whaatasiai ma leo Samoa ma tangata o mta ngā ruenga o whai ngā whaiva. Lua o lua tasina apa mai e fo i le wa o ngata i whale le Oliver Berry ma leo le ngata i whale o Samoa na ua watu ai nā whanua i Australia mo ngā ruenga whaalelea. Ta ua ele mpasa o Amerika i Samoa Mr. Udon. Ua whetau i lava lea whainga ma le ngoa o ngā ruenga o whaia nei o le Operation Ainga. I le mata i tū alona tunuu i le Pasifika o le whapaanga le nei e tau fia i lato o tau mawhai e ave whaanga o i tamau Ainga e le o nia lato mea. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia maana tamua le nei tū la whaapopo ngā tae au i le alofole atua ai whasoifua ia.